ซุมกวางและเบลปีตังถูซุมกวางและเบลปีตังถู Hello Memory Channel ปันกงวักวฮีดัมโมโลมีคุณเปียงเงียดซัก Like Share Comment Subscribe YouTube ปังหอสักมีมากิมตัวลงดัมมาเอกาลซิมอิโซไลซินกิปันแล้วนี่มอเลโอเล่สินนาสมนี่ตุนีสินเดียงต่างถูเป็นซุมกวางและเบลปีต่างถูกันว่าอังซุยแล้วบ่เล่โอเล่นี่ขาดเบลปีเล่ซุมกวางคัดอากิมูอุฮีเบลปีอินลอมซุมกวางลำไปนะฮัดเกฮีจีอินอาซาโกฮีซุมกวางอินตายกิเดมนี่เกนนังฮงกิตะเก่งอาชีฮีบิลปีอินกิเดมมาเวนีเออาชีฮีอาซิงจางอินบิลปีเล่ซุมกวางตายอากิเดมอุฮีบิลปีมันลังตักอินอัตาฮีซุมกวางอหิเล่คอลโลอินดัมอินอปายฮีโลปาโปนาคัดอาบิลปีอตุนจางอินซุมกวางงักดิ้งอินโตลคัดไอโมฮีอาคันโลจางอินมันลังตะกินอาตายกีขี้อาหิหางอินซุมกวางอากิจยมนามุนอุอานาตุงโซฮีตัวมะโตกิบังอินทนวมเตอินทดาเตอาโซโซตอนตุงอุฮีบิลปีเล่ซุมกวางตายกิเดมนานาจามเตอุนบิลปีอาหารมะหางินอัฐาดาฮีซุมกวางอหิเล่อาหารโลหางินอาหากัดฮีซุมกวางสางินบิลปีนักปีอินอาหารโซฮีอาหิหางินซุมกวางงินอาโซฮีatang tuna teluna bang so that means like little Bilpima some kwang I'm a zone that Bilpi I'm a lose because I'm a emu le bang mak phat do ma te na pen ha kat ding chi de na hi na khen pe lung ke lo ding ha kat ding sang ka na sep na bang hi na kimor na yu pe mo na khen pe wa ha kat ding chi na hi le tun pun toi ma tale tu ni tang ko na khat ong nei nuwa ming tun pen online business huni tai na nang zong online business na bol no ple aban ba ni na hu theyung hi business pen leitung bup koi gama na omjong koi muna na omjong internet akinga na ka phone ai kele ipad laptop na nei na le hi business akibol the hi
Alung luten gogela na payon la www.cingjobusiness.com chin na sas le chin ka website page ungsuak ding na to lai number khat na a namin ni na a na email thum na a hi check mark boka click ding to ka tak chiang ina sign up mek le chin hidang ni na video ungsuak ding ina to video na en le chin wa teng na hi hang ina member lut hi nai lo nai man na bang ma patau pul lo hi mo to khi chiang ina to pan na nalungkula hoina sakle ya ka Facebook page a hi chingsenen Joseph Pawa ong payon la hilaya message a na dot no bang bangu dong the yu te lungdama ma e hun piang ngai sakhem pe izolai zom kiek ne le mo lian pi nong sim ta ding ye lian pi nong zui ni ma Sum Kwang La Bill Pi Tang Tu. sum kwang le bil pi tang thu Nikat ni khat Bill Pi Le bil pi le Sum Kwang Khat sum kwang khat Akimu Uhi akimu u hi Bill Pi In bil pi in Lom Sum Kwang O lom sum kwang o Lam Pai Na Hat Ke Hi lam pai na hat ke hi Ji In chi in Azak Ko Hi azak ko hi Sum Kwang In sum kwang in Tai Kidem Ni tai kidem ni Ken Nang Hong Ki Ta Keng ken na hong ki ta keng Achi Hi achi hi Bill Pi In bil pi in Kidem Ma Vani E kidem ma ve ni e Achi Hi achi hi Azing Chang In azing chang in Bill Pi La bil pi le Sum Kwang sum kwang Tai Akidem U Hi tai akidem u hi Bill Pi Man Lang Tak In Bill Pi Man Lang Tak In Atai Hi Atahi Sum Kwang Sum Kwang A Hi La a hi le Call Low In khol lo in Dum Dum In dam dam in Apai Hi apai hi Lo Pa Po Na Lo Pa Po Na Khata khata Bill Pi Atun Chang In bil pi tung chang in Sum Kwang Sum Kwang Ngak Ding In ngak ding Ding in In Tol Khat A Imu Hi to kha ai mu hi Akan Lo Chang In akan lo chang in Man Lang Tak In man lang tak in Atai Ki Ki atai ki ki A Hi Hang In ai hang in Sum Kwang sum kwang Akicham Na Mun U akicham na munu Anatung Zo Hi anatung zo hi Toma To Kibang In tua ma to kibang in Thanwam Ta In thanwam ta in Thada Ta thada te A Zo Zo azo zo Ton Tung U Hi ton tung u hi Bill Pi La bil pi le Sum Kwang sum kwang Tai Kidem Na tai kidem na Na Chiam Ta Un na chiam te un Bill Pi A Hat bil pi a hat Ma Hang In ma hang in Athada Hi athada hi Sum Kwang A Hi La sum kwang a hi le A Hat Lo Hang In a hat lo hang in A Ha Khat Hi a hat ka hi Sum Kwang Sang In sum kwang sang in Bill Pi Nak Pi In bil pi nak pi in A Hat Zo Hi a hat zo hi A Hi Hang In a hi hang in Sum Kwang In A Zo Hi sum kwang in a zo hi sham la Turtle and Rabbit. One day a rabbit and a turtle met together, and the rabbit mocked the turtle and said, "Friend turtle, you have a very slow speed." Then the turtle challenged the rabbit and said, "Let's have a race." At once the rabbit replied, "I agree with it." So the next day they had a race to run. The rabbit ran very fast and the turtle ran slowly and constantly.
The rabbit slept and waited for the turtle for a while when he was in a good place of the grasses. When the rabbit got up, he ran quickly again. However, the turtle had already reached the goal. Likewise, the active person always beats the lazy. Remember the race of the rabbit and the turtle. Although the rabbit was very fast, he was lazy. Even though the turtle was slow, he worked hard. The rabbit was very much faster than the turtle, but the turtle won the rabbit in the race. Thank you. Yeah. Xin chào mẹ dấu leo leo nghe lẽ.